Evo, verovatno si i ti deo tog iskustva. Odjednom smo izmešteni u drugi radni aranžman i životni aranžman zbog pandemije koronavirusom. Imamo u velikom broju neočekivani rad od kuće i jedan potpuno novi setting u kome funkcionišemo. Iz tvog iskustva šta ljudi prepoznaju kao najveće izazove u tome? Da, svi smo suočeni sa izuzetno teškom situacijom. Mi na ovim prostorima, nažalost, mnogi od nas prate situaciju i imaju u svom iskustvu vrlo neprijatne iskustva raznih vanrednih stanja i vanrednih situacija. Nije nam prvo, ali mi se čini da je mnogo ozbiljnije od svih prethodnih i drugačije od svih prethodnih zbog brzine promena, pritiska i ono što se izdvaja kao veliki problem i izazov za sve nas je kako ostati produktivan i kako ostati mentalno zdrav u ovim situacijama kada su se bukvalno svi psihološki stubovi sigurnosti i psihološkog zdravlja i mentalnog zdravlja poljuljali. Tako da se suočavamo sa time kako da završimo radne zadatke, kako u te radne zadatke ubaciti za one koji imaju porodice i vrlo uzložnjene sada porodične obaveze, rasporede ukućana koji takođe imaju svoje obaveze, svoje conference callove, svoje targete i svoje rokove. Sa druge strane imamo one koji žive sami pa se suočavaju sa izolowanošću i sa ponekada i nedovoljnim obimom posla, tako da su veliki, veliki izazovi sa kojima se suočavaju ljudi. I mislim da je važno nazvati stvari svojim imenom i reći svima nam je teško i često i ne možemo ni da domislimo koliko je teško drugim ljudima. A kaži mi šta se nekako prepoznaju kao najbolji modeli postupanja u toj situaciji kada imamo odgovornost da budemo produktivni u odnosu na različite te učesnike neke naše i u poslu i u kućnim uslovima. Šta su dobri uvidi? Mislim da je ključna stvar popisati sve ono što su nam sada dnevne obaveze, zato što su se one za većinu ljudi ustostručile. Čak i za ove koji nemaju dovoljno posla kod kuće što se tiče rada za kompanije, čak su se i njima poslovi ustostručili u smislu kućnih briga, a za većinu nas koji imamo i posao, postavlja se pitanje šta sve treba da uradim u toku dana. Koliko conference callove imam, koliko sastanaka, koliko mailova, kada ću da pripremam obroke, ko ide u nabavku, ko brine o deci, ko radi domaće zadatke, kada ću da vodim računa o svom fizičkom zdravlju, kako ću da spavam. Samo su neke od ideja koje bi trebalo da se nađu na jednoj vrlo iscrpnoj listi obaveza na dnevnom i na nedeljnom nivou. I sledeći korak je kao u svakom dobrom planiranju vremena, samo što je sada još dodatno potrebno fokusirati se na ono šta nam je važno, određivanje prioriteta. Sad, pošto je jako važno, i sad nemamo prioritete u klasičnom smislu, zato što niko ne zna šta će biti i kako će biti, ni kratkoročno, ni dugoročno, ali možemo na dnevnom i na nedeljnom nivou, onoliko koliko možemo da kontrolišemo, da razmišljamo šta je ono o čemu treba pre svega da vodim računa. I mislim da je pre svega neophodno kao prioritet staviti ono što vrlo često, pogotovo u ovim prvim nedeljama, može jako da trpi, a to je briga o sebi, o svom fizičkom i o mentalnom zdravlju. Dakle, kad se odmaram, kako spavam, obavezna fizička aktivnost u obimu kome nekome prija, koliko neko može, ljudi imaju zdravstvene probleme, ograničeni su, ali šta vam prija, koliko vam prija, minimum 1-2 puta dnevno, minimum 15-20 minuta, vreme za porodicu, za one koji su nam važni, za komuniciranje sa prijateljima, pa onda kad sve to oduzmem, koliko mi efektivno ostaje vremena za rad. Onda kada dođem do toga šta mi je vreme za rad, onda razmišljamo o tome kako ću dobro da ga organizujem. I ono što se kroz razgovore sa klijentima pokazuje da je jako veliki izazov naći dobru meru između toga da smo tu jedni za druge, u smislu da komuniciramo preko raznih platformi, da se pitamo kako smo i da se podržavamo na projektima, a s druge strane kako sada to da nas ne preplavi i da nam ne oduzima još više vremena i da to sad bude dodatni
ometač, jer smo suočeni sa ogromnom količinom ometača, šta god da sednemo da radimo, teško je raditi. Jako je teško u današnje vreme u ovim okolnostima fokusirati se na jednu po jednu stvar. Sesti i sistematično, ne sat vremena, nego 15-20 minuta raditi posvećeno na jednom zadatku, bez da nam misli lutaju na druge zadatke i bez da skačemo da radimo neke druge stvari. I tu mislim da je jako važno da budemo i odgovorni, izvini što te prekidam, odgovorni jedni prema drugima, da ne krademo jedni drugima vreme previše. A opet da se ne povlačimo, jer je kontakt jako važan. I puno je toga, stvarno ozbiljni zadaci, čak i za neko vreme u kome smo stabilni i onako spremni celom svojom snagom da se bacimo na pravljanje tih dnevnih lista i na prioritizaciju. U posebnom smo i emotivnom stanju sada. Kako iz te prizme gledamo onda na sve ove imperative koji su pred nas? Da, mislim da je izuzetno značajno osvestiti da su sad, mi se stvarno nalazimo u jednoj po svemu izuzetnoj vanrednoj situaciji i sve emotivne reakcije su sasvim normalne i očekivane i naročito promene raspoloženja i jako čudne kombinacije osjećanja koje se dešavaju u određenim trenucima za koje najčešće nemamo ni ime. Jako je teško opisati kako se osjećamo jer se mnogi od nas nikada ovako nisu osjećali ili su nam daleka ta iskustva. I u tom smislu, s jedne strane je jako važno naći neki mehanizam kako možemo sebi da pomognemo da osvestimo stanje u kojima se nalazimo. I neki prvi savjet bi bio da zastanemo, kad primetimo, vrlo često ako nismo senzibilisani za svoje emotivna stanja, primetimo ih u telu, kao neku vrstu uznemirenosti, ubrzanog disanja, lupanja srca ili nekog haosa u glavi, nesposobnosti da se fokusiramo. I onda je dragoceno izdvojiti 2-3 minuta, zaustaviti se, razmišljati ok, šta se sada dešava, šta osjećam u svom telu, šta mi se vrti po glavi koje misli, šta je ono što su osjećanja koje mogu da identifikujem. I druga stvar koja mislim da je jako korisna, nemamo sad puno vremena, ali vrlo kratko, naš je mozak setovan tako da lovi opasnosti, evolutivno, i ono što je nevolja je što sposobnost da razmišljamo i da imamo razvijenu imaginaciju nas dovodi u situaciju da vrlo često vrtimo u glavi moguće scenarije za stvari koje će se dogoditi. I vrlo često ono što nam ometa i emotivno funkcionisanje i produktivnost u nekom trenutku je naše to neprekidno razmišljanje, odnosno ruminiranje o tome šta bi sve moglo da se desi. Sad, pošto nam to ne koristi, najčešće zdrava briga je normalna i poželjna u ovim okolnostima jer nas štiti, vodi računa o nama da peremo ruke, da brinemo o drugima, da brinemo o sebi, ali izuzetno važno da se zaustavimo i da kažemo sebi ok, u ovom trenutku sam ok, kako dišem, dozvoliti sebi jednu pauzu i onda se zapitati šta u ovom trenutku mogu da uradim da sebi pomognem i da olakšam. Nekad je to da se malo izolujem i treba postaviti dobre granice ukoliko živimo sa nekim u istom prostoru, da je ok i normalizovati pravo da osoba bude izolovana neko vreme od ostatka ukućana, dakle malo vreme za sebe. Nekada je to pozvati nekoga ko će nam biti podrška, nekada je to baviti se fizičkom aktivnošću, nekada je prekinuti rad, nekada je samo setiti se koliko nam zadovoljstva pričinjava rad na nekom projektu i koliko ćemo se dobro osjećati kada završimo zadatak, pa se onda disciplinovati i raditi na tome. Hvala, ovo su odlični saveti. Stvar se nekako i usložnjava kad uzmemo i poslovni kontekst sa pozicije menadžera, koji ima i tu dodatnu odgovornost i organizacije i emotivnog tona koji se nalazi u timu. Šta prepoznaješ da je tu glavni izazov i mogući, ajde kažem, dobar odgovor sa strane menadžera u ovakvoj situaciji? Da, to je sjajno pitanje. Divno je rekla naša globalna HR direktorka kako će se najbolje pokazati, u stvari ona je rekla da će preživeti oni menadžeri koji imaju razvijene ove soft veštine.
zato što je ovo period kada ljudi itekako vrednuju i cene sve ono što je ljudski pristup situaciji, jer nam je ljudskost sada pojačana. Ono što menadžeri mogu da urade je sa jedne strane da otvoreno komuniciraju sa svojim timovima u vezi sa time kako se i sami osjećaju, ne u smislu da šire paniku, nego kada se dovoljno umore, da transparentno iskomuniciraju stanja kroz koje oni prolaze, da daju legitimitet tome da je ok napraviti pauzu, da je ok na jedno vreme se isključiti iz komunikacije i mi to isto u timu imamo divan primjer i Visere i drugih menadžera koji tako funkcionišu. Dakle, s jedne strane svojim primjerom normalizovati to da su sva osjećanja u redu, s druge strane dati priliku ljudima da iskažu kako se osjećaju, pitati ih kako su i kretati bilo koji razgovor sa brigom o tome kako se ljudi ponašaju, ali pre svega kroz svoj primjer normalizovati situaciju. Mislim da je to ključ uspeha. I svakako pričamo o nečemu što u hodu otkrivamo kao dobre prakse i kao dobri koraci i postupci. Ja bih sad i pitala te onako iz ličnog ugla, šta je ono što i tebi znači posebno i šta je neko uverenje koje ti možda i pomaže da se funkcionalnije nosiš sa svim ovim stvarima iz tvoje tačke? Ja sam lično 3 mehanizma za sada otkrila. Odmah da kažem, daleko od toga da sam u ravnoteži i imam ogromne oscilacije i raspoloženja i motivacije. Prosto imam potrebu da podelim sa ljudima da ne misle da sam dostigla neki zen, ali u trenucima u kojima se osjećam dobro, to pripisujem tome što sam počela redovno da praktikujem jogu 1,5 sata dnevno, kada sam potpuno isključena i ne samo da su mi svi uređaji isključeni, nego i ukućenima zabranjeno da me kontaktiraju na bilo koji način. Drugi mehanizam je da sam pristupila poslu na drugačiji način, odnosno zapitala sam se šta je ono što ja mogu da uradim da doprinesem, ne bih htjela da zvuči pretenciozno jer nije nimalo zapravo, nego da doprinesem da nekome na neki način olakša. Šta je ono što moj posao može da učini smislenijim i korisnijim nekom drugom. To je druga stvar. I treća stvar je redovno vreme, to je, moram da priznam, ponekad jako malo vremena, juče konkretno 20 minuta, nekog prethodnog dana nekad 1,5 sata, 2, ali to je vrlo kvalitetno vreme koje provodim sa svojom ćerkom. 1 na 1, bez ometača. Svaka čast. Hvala na ovom ličnom uglu. Šta prepoznaješ još u poslovnom smo kontekstu? Različite kompanije imaju različite inicijative. Šta prepoznaješ sa tog aspekta kao korisno, značajno, interesantno možda za podeliti? Mislim da imali smo divna 2 okrugla stola sa divnim učesnicima i čuli smo neke sjajne prakse. Mene posebno raduje što su mnoge kompanije uvele sistematsku psihološku podršku za svoje zaposlene i mislim da je to sjajno i da to treba da se ugledamo na to. S druge strane, neke kompanije su uvele mehanizme podrške u ovom higijenskom smislu, tehničke podrške, dostavljanje ljudima kancelarijskog materijala, namirnice, svega što im je potrebno, mislim da je također izuzetno dobro. Vidimo jako dobre prakse povezivanja ljudi preko različitih platformi, što u smislu razmene informacija, što je dragoceno u ovom vremenu ogromne neizvesnosti, što u smislu ovih neformalnih kontakata, jer je vrlo lako osjetiti se izolovanim u ovom vreme. Naš kolega Vlada Borovnica je divno poentirao kako je zatvor najgora kazna za prestupnike, a svi smo na neki način u zatvoru, a ja bih dodala na to da je opšte poznato da je izolovanost, odnosno samica je najsurovija od svih kazni, mnogo gora od fizičkog mučenja. I osjećaj izolovanosti od tima, od drugih ljudi je jako ozbiljna pretnja za mentalno zdravlje. Tako da mi je drago da vidim da mnoge kompanije imaju jako dobre mehanizme razmene, komunikacije, to vidim i u našem sistemu i kod mnogih klijenata,
Verujem da i mnogi od onih koji će slušati ovo imaju u svom iskustvu koliko je značajno i dragoceno kad te neko iskreno pozove da te pita kako si. I mislim da je to sjajno. S druge strane, ono što smo takođe čuli, što mislim da je možda će se u narednom periodu pokazati kao ključna stvar, je da su neke kompanije na jedan sjajan način uspele da redefinišu smisao posla svojih zaposlenih i da zapravo za one koji su prinuđeni da rade u ovim okolnostima su formulisali od kakvog je značaja njihov posao za širu zajednicu, što onda kompletan kontekst posla stavlja u jednu drugu dimenziju i osjećaj rada je potpuno drugačiji. Odlične su ovo zapravo i mikrostrategije i makrostrategije o kojima pričamo. Šta bi možda bilo na kraju ovog razgovora i neko glavno pitanje ili glavni vodeći princip kao preporuka sa tvoje strane? Ja mislim da je najznačajnije zaustaviti se s vremena na vreme nekoliko puta u toku dana, zapitati se kako se osjećam, koje su to misli koje vrtim sebi u glavi, jer mi imamo neverovatnu moć da svojim mislima utičemo i na svoje ponašanja i na svoje osjećanja, to je sve međusobno povezano. Identifikovati neke misli koji su možda neki potpuno nerealni zahtevi koji u ovom trenutku imamo od toga kako sve treba da funkcioniše, kako život treba da bude fair ili ne treba da bude fair, kako treba da se ponašaju naše kolege, nego biti otvoren prema tome da možemo da promenimo način na koji posmatramo čitavu ovu situaciju. Sa druge strane, mislim da je izuzetno važno da se neguje zajedništvo, da se setimo da smo mi društvena bića, da su opstali kroz evoluciju oni koji su bili zbrinjavani, koji su imali svoje pleme i da se u tom smislu, uprkos ove fizičke udaljenosti, u psihološkom smislu, kroz građenje poverenja, kroz pokazivanje ranjivosti i ljudskosti još bolje međusobno povežemo i budemo podrška jedni drugim. Hvala ti na ovom razgovoru. Korisnim stvarima smo pričali. Budi nam dobro i čuvajmo se. Hvala. Brinite o sebi. Hvala. Pozdrav.